Asngi chwa thap vote ke Lok Sabha election Andhra Pradesh. Kipulit ke East Godavari di yok ke wakem poisa ke wakam wanyau klur na kawi ke keri wada kalah haka khat witrik uniu benai. Kani ke keri Ashok Lilan pick up tok wada cak terak kawi ke truk we mana kala ke dahap ke synduk kot bon tylli we ini thaw jia tok iwetip kami Ananta Pali Hanala Jarla Mandal we kani ke keri tok kadang mut ulai Savishaka Patanam kawawan na Vijayawada. Hapoh ini kipej bak riyo ge em gi bru thap yakini synduk apok curia we betip ke pulit ke wada poismat wada chem gitu em poisa hapoh kini synduk ke em nyau tylli. Hadin wara ke police station we hadin wadap nyau de chem we em ciklur akawi ke synduk. Waya ya kini keri de menso Hapoh ini wada kit di osa Gopalapuram Hospital. USP ke East Godavari de beti wa yakini ke synduk de konset lang ki kap ki wi de ki mar wakit kini keri we ke tikit ang la ke sakmat yo tip nai won mi kini ke poisa. Kamu pun kemo wah Andhra Pradesh kesngi thap buat tok haka khat literik uniu benai. Analta.